Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati penceramah kita Dr. Muhammad Azmi bin Muhammad Razif, Google Ambassador at USIM, serta para peserta yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada hari ini dalam program Lensa Digital Siri Ideas at USIM. Untuk makluman semua, AIdeas merupakan platform perkongsian ilmu yang mengetengahkan penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam meningkatkan kecekapan kerja dan pembelajaran. Baik, para hadirin sekalian, untuk sesi kali ini kita akan meneroka satu topik yang sangat relevan dalam landscape pendidikan masa kini, iaitu Gemini Germs, Mastering AI Powered Assessment Design. Dalam era AI yang berkembang pesat ini, kaedah penilaian juga perlu bergerak seiring dengan teknologi. Jadi melalui sesi ini kita akan melihat penggunaan AI khususnya Gemini untuk membantu dalam mereka bentuk penilaian yang lebih efektif dan efisien. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang yang aktif dalam bidang teknologi pendidikan dan sering berkongsi kepakaran berkaitan penggunaan alat digital atau AI. Lebih-lebih lagi dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi dipersilakan Dr. Muhammad Azmi bin Muhammad Razif, iaitu Google Ambassador at USIM, untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris atas pengenalan dan juga terima kasih semua atas kehadiran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Azmi bin Muhammad Razif selaku Google Ambassador di USIM, dan hari ini insyaAllah kita akan hands on lah, kita buat hands on sikit. Okay. So apa yang saya nak buat adalah perkongsian sikit dan juga recap. Ada juga yang pernah hadir dalam sesi-sesi hands on daripada Google Malaysia dan Awan Tech yang pernah hadir hari itu. Cuma kita akan recap dan juga ada sesetengah aspek yang saya akan masukkan selaku kita sebagai pensyarah dan juga untuk nak buat satu assessment ataupun untuk menyenangkan kerja kita dalam assessment students dan juga pembuatan kurikulum dan juga penambahbaikan dari segi course outline juga, dan macam mana kita nak improve cara prompting kita. Okay, so dalam penggunaan AI, prompting is very very crucial. Prompting is very very important in order for us to get the results that we want. Okay, saya akan share sikit. Saya akan share screen saya. Okay, bismillah. Okay, so untuk hari ini, saya akan bagi, saya akan share satu website yang saya telah buat khas untuk para penonton hari ini dan juga para warga USIM lah, warga USIM, untuk kita boleh try dan juga try sama-sama lah untuk buat how prompting works and how to make the best prompt. So saya dah buat satu prompt generator. Prompt generator untuk setiap aspek-aspek yang ada lah. Untuk setiap aspek yang kita nak gunakan, of course in everyday life pun boleh, dan juga especially apa yang kita nak buat adalah curating for the curriculum dan juga our teaching and learning punya proses in USIM. Alright, saya share sini, boleh tengoklah, saya pinkan. Okay, so semua boleh nampak tak ni? Dia punya website. Okay, so saya ada share dekat ni, chat, dekat chat ni ada. Okay, so what is Gemini is, kita nampak banyak lah, kita dapat banyak, we have many GPT platforms, GPT AI, generative text platforms from many companies, but one of the best
and most created for educators untuk pengajaran dan pembelajaran is a platform by Google, which is the Gemini. Okay, so we have ChatGPT daripada OpenAI, we have DeepSeek from China, and these are the three main lah. Ada yang sekarang ni baru naik adalah Cloud. Cloud is very technical and ada yang cakap memang powerful juga, tapi satu je benda yang Gemini ataupun produk Google masih dan tidak ada di tempat yang lain, iaitu dia punya security systems and of course dia punya third party enabler. Okay, so Gemini by Google is still the only company that uses AI dan juga AI products. Dia menggunakan AI products tapi masih di dalam first party ataupun di still bawah Google sendiri. So Google tak ada nak ambil third party punya security systems daripada syarikat luar untuk jaga security dia. Okay, so it's in-house punya products. Everything is in-house. So you have many apps from Google is actually from Google itself. Contoh kita nampak ChatGPT, OpenAI lah, OpenAI, disclaimer, okay. OpenAI sebenarnya dia guna, dia punya platform dia, yes, it's built by OpenAI, tapi dia punya security systems is from third party companies. So you don't know siapa juga yang pegang third party companies ni. Of course ada, ada unsur-unsur keraguan lah di situ, okay. And of course OpenAI was openly saying that ada sesetengah security systems dia telah di third party kan ataupun dia subcon kan kepada the US military. So yeah, so that's a red flag. Ada red flag lah kat situ, okay. So the best security systems yang in-house, yang of course apabila kita guna in-house punya security systems, the risk of leaking out the data is probably more secure, and that is Gemini from Google. Okay, Gemini from Google is actually in-house, so dia tak ada ambil third party punya security subcontractors. Okay, so and of course Google as it goes on, and kalau kita tengok balik sejarah AI, Gemini sebenarnya dah wujud around 15 years back, 10 years back. It started slow, okay. It started very low as an LLM, a large language model. So waktu tu dia tengah, tengah extract dan juga mengambil segala data maklumat bahasa, okay. So it builds up the LLM, and during that time it was open source. So waktu open source tu dia buka untuk semua orang apabila siapa nak improve dia punya large language model tu. Large language model yang kita nampak sekarang ni lah, yang kita dah boleh type and then dia boleh jawab kan dengan betul, dengan bahasa yang betul. So it takes a lot of time, and during those times dia dah telah open source kan. Waktu tu dia open source kan semua. That's where OpenAI ambil untuk buat ChatGPT semua ni lah, okay. And of course DeepSeek pun ada ambil sikit. And afterwards, around 5 years back, kita baru nampak Gemini, dia dah launch Gemini khas from Google setelah LLM dia telah cukup sifat lah, okay. So what's unique about Google is that it tries to give back to the community. So every Google punya app, kalau kita pakai Gmail, Google Vids or slides.google.com, semua ni adalah Google Apps yang kita nampak sebenarnya it's still free. Kebanyakannya memang free. If you want more, tapi sangat technical lah, baru dia akan it starts to charge you. But these are more advanced cases. Orang-orang yang memang nak build something from Google punya cloud baru nak bayar, baru harus bayar lah. If you use in a daily basis, contoh Gmail lah, semua orang ada Gmail. So it's giving back to community punya concept. So this is where Google comes in sebagai satu platform yang sangat-sangat berguna untuk masyarakat lah. Okay, so we have Google started to establish Google for Educators, education from Google kan. Dah ada satu syarikat khas ataupun ada sub companies untuk Google for Education. So
that's where Gemini comes in, and dia nak curate Gemini untuk education. Okay, so this is where it's useful for us, dan juga dia telah started to give awareness for educators, cikgu, guru, trainers dan juga pensyarah untuk menggunakan AI, membudayakan AI untuk mengurangkan masa bekerja. Okay, so banyaklah. So you have assessment curators, nak buat assessment, nak buat quiz, nak buat rubrik, nak buat course outline, nak buat curriculum. So it started to offer use cases in terms of this untuk mengurangkan cara kerja kita yang manual. So if you look at dulu before Gemini comes in, kita ada banyak sangat masa dihabiskan untuk auditing, dan juga masa dihabiskan untuk buat rubrik and apa yang students harus, tahap level students yang kita nak kenakan dengan cara pembawakan quiz, cara pembawakan exams. So Gemini is here untuk memudahkan kerja itu. Okay, and untuk memudahkan kerja ini, the prompting is should be effective. Okay, so saya semalam saya buat, I took 1 hour, 1 jam sahaja untuk membuat satu website ni khas untuk prompting engineering. Okay, prompt untuk gunakan prompt secara efektif. Dan for those who don't know how to start with Gemini, this is your toolkey. Okay, saya dah share link ni dekat, saya dah pinkan link ni dekat chat. You can follow this and kita boleh buat sama-sama. Okay, so what is Gemini for education? And today what you will learn is conversational teaching. Okay, you will learn to use Gemini Natural AI to facilitate classroom discussions and student guidance. Secondly, Canvas and upload. So dekat Gemini pun ada Canvas. Canvas ni apabila kita nak buat sesuatu app ataupun sesuatu platform yang sementara ataupun quiz, kita boleh upload kat Canvas. Kita boleh prompt dan dia akan keluar kat Canvas. Kita akan tengoklah. Okay. And of course ada real scenarios bridging the gap between AI and the classroom. Of course, teaching is not used to be like a one-way conversation sahaja. Sekarang ni we have these tools untuk menyemarakkan kembali ataupun menyemarakkan lagi participation of the students, and it's how you want to curate it. Okay, you want to curate interactions, buat quiz ataupun sekarang ni dah banyak self-assessment, self-guided learning. Self-guided learning is actually termasuk dalam SLT, student learning time, dan apabila kita buat quiz yang banyak dan mereka boleh buat secara waktu mereka sendiri, di dalam waktu mereka sendiri, be it not in the classroom, but they learn outside of the classroom with the app ataupun with the quiz that you have curated for them. This would be an effective tool for learning, okay, a method of learning. And of course finally kita akan tengok macam mana kita nak buat gems tu. Gems are, nanti kita tengoklah, okay. Gems are sebenarnya apa yang kita dah moldkan ataupun kita dah setkan untuk Gemini. So kalau kita guna Gemini secara umum, dia akan lebih melalut lah, okay, sebab kita tak letakkan apa-apa setting kepada dia. So apabila kita buat gems, setting tu telah berlaku dan kita dah mahsurkan ataupun kita dah rangkapkan dia dalam satu minda yang kita dah letakkan. So dia tak akan melalut ke tempat luar lain. Okay, dia tak akan cari-cari tempat daripada luar lah. Dia akan bercakap berdasarkan dokumen yang kita dah upload sahaja, and that is gems. Okay, gems. Dia macam Notebook LM juga, tapi Notebook LM very 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 specific. Tapi gems dia lebih banyak functions dan juga generation, text generation dia boleh lakukan. Okay, so these are 4 things that you will learn today, insyaAllah. Okay, so moving on. So this is my slides actually. So slides saya semua ni saya dah masukkan ke dalam satu website khas. Okay, how do you do that? Yes, saya akan ajar lah. Okay, how do you do that? Saya akan ajar insyaAllah. Okay, so Gemini's Power Toolbox and Brain Boosters. So you need to choose your model. Okay, dia ada 3 cara. Okay, so kalau kita tengok okay.
So ada tiga cara fikir Gemini lah. So kita boleh pilih fast untuk benda-benda yang simple. Kita nak tanya soalan hari ni cuaca macam mana, pukul berapa nak hujan, whatever. Dia akan tengok lah, dia akan rujuk kepada weather website semua lah. Dia akan cakap okay hari ni akan mungkin ada mendung sikit ke apa. Benda-benda simple. Okay. But thinking, kita boleh pilih thinking pula. Thinking is a strategy catches flaws. So kalau kita upload satu dokumen, dia akan tengokkan lah mana lompong dia, mana benda-benda yang tak kena sikit. Kita boleh guna ni untuk paraphrasing, betulkan ayat-ayat kita di dalam formal letters dan juga formal status dan juga proses-proses yang formal. Okay, nak buat, if you want to do programs and you want to do tentatives, okay, so these are the thinking process. Kita pilih thinking ni. So dia lebih mendalam sikit. And you have the pro. Pro is insyaAllah dia akan lebih accurate. Complex things macam data analysis, kita boleh uploadkan segalanya, uploadkan Excel documents, apa yang telah data-data yang sangat-sangat raw data yang belum disusun. Pro can handle this. Okay, it handles heavy lifting. Okay, and you will get a more accurate answer rather than using fast untuk guna data analysis. Okay, so Pro is very recommended. And in Pro, this is actually ada limited untuk free accounts, but untuk yang adolescents, Pro is unlimited for them. Okay, so ada sidebar superpowers. You can use Canvas untuk writing and coding and buat sesuatu platform khas. Nak buat game pun boleh. A simple game, ABC game. Okay, you have if you are a teacher and juga kita ada macam sekarang dah banyak sekolah-sekolah untuk autism ataupun autistic ataupun tadika juga kan. So you can use a simple games for gamification ataupun buatkan satu curriculum khas dan telah curatekan design as a simple game. Boleh juga. And of course if you teach language is the best. Kalau guru-guru bahasa kan nak gunakan Canvas untuk buat quiz yang lebih interaktif, you can use Canvas. Dia akan buka and I'll show you how to share untuk students. Okay, so and then of course yang biasalah create images, you can create videos from Google. Okay, so Google has the VEO. This is the only, kita nampak one of the most advanced platform for video generation yang telah pakaikan oleh banyak sangat Google AI platforms. Kita banyak Kling AI, kita ada Higgsfield AI kan. Dia guna VEO. Dia ambil secebis daripada otak VEO daripada Gemini ni untuk create their own platforms. So it starts, everything sebenarnya memang Google adalah dia punya source. Okay, Gemini is their source. And of course kita boleh minta guided learning, deep research, visual layout. So visual layout is how you do, you have many data yang masih tak cantik lah kan. Of course ada setengah data tu masih ada yang tersusun, ada yang tidak. Tapi you want to do visual layouts. You want to show the students how to make this data not boring lah. Okay, so you can use visual layout and students can actually tekan-tekan dan juga nampak how it should be. Okay, and of course finally you have deep research. Deep research is you nak buat research lah. Okay, buat research. We've been through this. It takes a lot of time juga nak get the real results, but it works. And you can make your deep research as a dashboard and you can visualize it. Okay, all right. We're gonna start. Okay, we're gonna start, and I urge you, if you have if you're in front of the laptop, boleh try. Okay, and kita tengok lah. Okay, so the educator's toolkit. So we have generate content, lesson plans and worksheets, quizzes and exam papers, announcements and reports. So kita nak buat wording untuk students. Dekat goals kan, kita ada guna goals platform. Goals platform is very powerful, cuma dia banyak kosong. So how do you want to make it creative? Okay, nak buat announcement dan juga reports dan juga satu dashboard khas untuk students senang nak membaca
for the students to easily curate through the contents of your lessons and your lectures. Yes, this is the source of it. Okay. And of course, kita boleh explain and simplify, break down complex concepts, translate academic jargon, and provide analogies. Okay, so what are Canvas? Canvas ni boleh is dedicated workspace for writing, coding, and editing with side-by-side AI assistance. Okay, so you want to use, you want to generate lesson plans. Contoh lah. So kita nak tulis, but you don't know how. You don't know where to start. So this is the start of it. Okay, so contoh you nak we want to do lesson plans. Okay, so generate. Okay, right. So a lesson plan, key sections. Okay, this is activity or quiz. Kita buat quiz lah, simple. Audience is undergraduates, first year undergraduate. Duration, okay, it could be 60. Okay, 60 minutes. Alright, so dia dah tuliskan kat kita, use Canvas to create lesson plan for first year graduate students, include sections for quiz. The estimate duration is 60 minutes. So kita ambil je ni, kita copy, and we try it in Gemini. Okay, so I'll share my screen. Share my screen here. Entire screen, okay. Alright. Show my screen, okay. So kita buka kat Gemini ni. So Gemini is here. Kita buka, okay. And it depends on you. You nak guna thinking, maybe thinking lah, kan? Use Canvas to create. Okay, so you want to use Canvas, press the tools and tekan Canvas, and it will start. And dia akan buka satu sheet kat belah kanan ni, khas untuk kita nak rujukkan kembali. Okay. Okay, so let's be more specific. Lesson plan for I'm teaching introduction to Islamic science. Contoh lah. Introduction to Islamic science for first year undergraduates. Okay, so this will create a lesson plan khas untuk that very subject. Okay, so we'll wait for that. Okay, so you can boleh customizekan kat sini apakah ia. The more specific it is, the more accurate it will be. Okay, so you just letak kat sini lesson plan, you know, apa-apa subjek yang you are doing, financial mathematics ke, and the audience, you should specify which audience. So kita nak tahu tahap level apa mereka ada. So this will create more specific you know, breakdown. Okay. So this is it. First year undergraduates, level 4. Estimate duration 60 minutes subject, history of science, Islamic studies, philosophy of science. So by the end of this session, students will be able to define Islamic science, identify at least 3 major figures of the Islamic Golden Age and their contributions, understand the concept of translation movement in Baghdad. Nice. Critically evaluate the relationship between Nakli dan Akli. Okay, so this is very Usim you know, motivated agenda. Okay, so I tak letak apa-apa, tapi memang this is it, kan? Session breakdown, okay, introduction, jadi introduction, House of Wisdom, dia akan cakap pasal history of it, the background of it, giants of Islamic science. Okay, so this is these are lesson plans that you can use. So finally dia akan letak satu-satu you know, ada sikit-sikit, you know, quiz semua ni. Okay, so this is you know, contoh terawal lah, contoh terawal. So we're gonna go through lagi. Okay, so ni contoh Canvas lah, apa Canvas can do. And you can actually do this. Okay, so let's convert this to an interactive dashboard. Theme usually used to be, paling best adalah
dark and sleek and executive. So baru design cantik. Okay. So dia akan buat satu dashboard dan juga dia akan coding lah. Dia akan code dan dia akan buat satu website lah. Website khas. Okay, so students, actually you can share this to students and students boleh start to, you know, ujuk dan juga tengok dengan secara tak boring lah. Okay. So this one of the examples of using Canvas. Alright, kita tunggu. Ni, nice. So this is it. So kita tengok, okay. So learning objectives, dia nampak lah. Okay, dia nampak sikit dia punya theme dia ada. It calls it the Al-Hikmah. Al-Hikmah and duration pun ada kat sini. So dia nampak lah learning objectives. Okay, so tak dah bland sangat kan. Bland sangat kat situ tadi. In all, nampak text je kan. So this is it. Dia boleh tekan sini, curriculum, apa yang dia akan belajar. Okay, Giants of Science, Faith and Reason. So dia ada tunjuk-tunjuk lah, ada 3 scholars, Al-Khawarizmi, Ibn Al-Haytham, Ibn Sina. Okay, dia akan start to introduce. Untuk nak lebih spesifik, kita boleh tekan lah. Kita cakap, okay, so right about Al-Khawarizmi, when they click it, boleh. So dia akan ingat apa yang kita dah buat and then dia akan expand. Okay, and ready to test your knowledge, dia akan ada start quiz. So kat sini, dia boleh start quiz kat sini. So sebenarnya each you know, satu, what I did was each week ada satu subjek, ada satu lesson plan ataupun ada satu theme. So each week you buat satu template khas. So ni week 1. So week 1 dia nak rujuk balik, dia can do these exercises. Okay, boleh buat macam ni. And week 2 mungkin cakap pasal benda lain. So you curate this inside the prompt kat sini. Okay? Tu. You can compile it into one section, satu website yang macam saya dah buat ni. Kan? So ada pages kat atas ni. 1, 2 ni week 1, week 2, week 3, sebenarnya itulah. Okay? So this is very you know, useful for the students to actually, kita nak curate dia orang punya assessment, kita nak curate mereka, dia orang pun senang untuk nak rujuk kembali untuk senang memahami. Alright? So this is how you use AI juga. Okay, so next is you have the guided learning prompter. Wow. Okay, so guided learning. Guided learning is kita nak faham sesuatu benda and it starts with Socratic punya style. Socratic style macam kita nampak orang yang telah dipersoalkan di dalam mahkamah, kan, seorang saksi. So dia akan start with basic questions and it starts to be specific and then it leads to the truth. This is how Socratic methods are. Okay, so they start with big and it shrinks, mengecil sehingga kan ia menjadi satu you know, menyumbang kepada the truth ataupun the knowledge itself. Okay, so kita tengok sini. Kita ada guided learning lah kat sini. Tutor mode architect. So you can use to truly empower students. Gemini must adapt its pedagogical stance. Below is an expanded architect design tutor modes that respect specific student development stages and instructional strategies. Okay. Of course juga kita boleh guna guided learning juga ni, macam saya dah buat tadi, tapi this is the theme of guided learning. So kita nak budak tekan and then dia start, you know, slowly dapat dia punya momentum of what they are studying. Rather than you spoon feed them banyak-banyak maklumat and then masuk secara selama 1 jam, 2 jam punya lecture, tak, you start by guided learning for them. Okay? So dia start dengan questions, dia akan jawab tanpa ilmu, a prior knowledge before that. Okay, so I'm gonna show benda yang boleh relate to everyone is philosophy, contohlah. Islamic philosophy. Senang. Socratic tutor, you boleh choose, you can choose. You nak debate partner ke? You nak retrieval coach? Step-by-step scaffolder, analogy specialist, concept mapper, proactive guide, semua boleh. Okay, so kita ambil Socratic lah. Student level, boleh pilih. Ini I have curated this for you guys. Untuk semua tuan-tuan dan puan-puan, professors dan juga doctors dan juga semua para hadirin. So you can actually guna sahaja ni
you don't know how to prompt, this is how you prompt. Tak payah nak fikir, pecah kepala nak prompt macam mana nak dapatkan apa yang kita nak. Tapi you can just choose which level you want, kan? Advanced UG is 3rd year, 4th year, intro kan undergraduate lah. And yeah, you are Socratic. Dia dah buat dah. Okay. You are a Socratic tutor, ask deep questions only, specializing in Islamic philosophy for introductory undergraduate students. Do not provide direct answers. Instead, focus your responses on your methodology to guide the students' own discovery and analysis. Right. So, boleh try kat sini. Okay, ni, this is guided learning. So kat bawah ni, you can choose mana, tapi ada guided learning kat sini. Okay? Alright, so kita letak kat sini prompt yang kita dah ambil dekat tadi. This one, okay, thinking lah, boleh. So it will use this. So this is guided learning. Okay? So guided learning, dia akan buat macam ni. So apa kita buat adalah kita buat satu jam. Okay, ni jam lah. Oh, time is of the essence. Okay, jams. Let's go jams. Kita buat jams. So jams ni adalah kita curate terus apa yang dia nak fikirkan. So kita bagi dia satu jam. Okay, jam is guided learning. Guided learning on philosophy. Blah blah blah. Instructions dia ni. You are Socratic tutor. Nak lagi power lagi, kita tekan je ni. Use Gemini to rewrite instructions. So dia lebih spesifik lagi. So kita buat rewrite lagi. Dia akan cantikkan ayat tu. And it will make the the sentences more accurate dan juga it's more specific. So dia siap lagi letak overall tone, intellectual, patient and challenging. And dia create seseorang di dalam tu. Ada persona dia. Okay. Dia seseorang macam Socrates. So you telah hidupkan Socrates di dalam James kamu. Okay. So you revitalize Socrates dalam pengajaran. Alright. Knowledge tak perlu. Kita masukkan sini guided learning on philosophy. Okay. So kita save kat sini. Okay, guided learning has been created. So guided learning on philosophy. So yang kita boleh buat adalah kita share. We can share. InsyaAllah boleh. Kita boleh share. Kita boleh share. So you can share to the students of guided learning macam mana. Okay. So teach me. What is... Okay, so dia akan macam ni. Dia akan chat. Begin our inquiry to the rich tradition of Islamic thought. Then kita baca and then dia akan start dengan questions. Okay. I need to know. Ethics. Contoh. Okay, so it starts with questions dan students akan guna chat ni khas yang kita telah customizekan untuk dia. Then eventually dia akan menggunakan, dia ada satu timeline and then dia akan menghabiskan timeline tu. At the end of the timeline, dia akan memahami, dia akan faham apakah itu Islamic thought or Islamic philosophy. Okay, so itu contoh lagi satu lah. Okay, contoh untuk menggunakan guided learning. Okay, so kita ada deep research juga. Okay, deep research is very useful for lecturers. Okay, dan juga PhD students, master students. So you want to, contoh kita ambil paling senang lah, master students, you want to do literature review or hypothesis lab. So this is curated for you. You pilih, nanti dia akan ubah kat sini bawah ni. Kalau tengok, dia akan ubah kat bawah ni. Citation, auditor, literature review. Literature review is the most challenging part in postgraduate studies because you are new and you don't know what, literature review ni apa, banyak orang tak tahu kan, banyak students tak tahu kan. So, just you pilih and then you play your field. You choose your field, history or historiography, linguistics, okay, linguistics contoh. So acting as an expert research associate in linguistics for a master's candidate, execute a comprehensive literature review and synthesis, ensure high academic rigor. Okay, so dia akan ubah setiap apa yang kita dah pilih kat sini. The architecture, urban planning, okay,
So kita copy je ni. Copy ni and then just paste it inside Gemini. Start new chat and just paste this. Okay? Okay, so deep research dekat sini. Kita ada deep research di sini. Okay? Deep research. So kalau deep research usually it uses Pro. Okay, so kita guna Pro. Alright? So ni. So just tekan enter and dia akan cari segala apa yang ada. And of course, please verify your sources. You know, AI usually hallucinates, tapi tak apa. Cuma the best thing is you will get the idea of how it works and you will get the idea of where your research will be going. Okay? You tak tahu hala tuju kamu, you tak tahu hala tuju you ke arah mana lagi. You have the plan, you have the title. You have to go, you need to go somewhere. So this is your assistant in leading to which part you want. Okay? Masuk tu. So kat sini dia akan buat lah. And it will go through all the website, it crawls over all the websites dan PDF yang ada dan yang wujud, okay? Berdasarkan apa yang kita dah letak, okay? So it takes a lot of time, tapi the deep research will be very useful for you. Alright, so this is deep research prompter. So you want to do research, tengok je kat sini, pilih apa yang kamu nak. You nak apa, literature review ke, hypothesis lab, methodology, and dia akan tuliskan ayat untuk you. Okay? Ni. Alright. So this is deep research. Okay. So you have video prompt lab juga. Okay. Ni. So these are your functions that you can use dalam Gemini. Salah satunya adalah videos. Kita nampak kat sini, create video. Create video is very useful in introductory videos, kan? Each time you have a new semester, new students masuk and they want to know what your class is about, create a video and you buat an introductory video. Ni. So, video storyboard lab. So you don't know how to prompt, you can use this. Contoh Islamic philosophy lah. I'm going to use Islamic philosophy because it's very relatable to all. Okay. Cinematic style, you can choose you nak style apa, camera style akan buat macam mana, kan? Dia akan zoom in, zoom out, style macam drone daripada atas, overhead view, 3D X-ray fly through, macro slow-mo, this is nice. Data motion graphics ke, okay, scene and pace, slow and steady, high energy. So this is where you set up the camera. Okay, so you know, banyak orang tak tahu macam mana nak prompt, that's why kadang-kadang dia dapat gambar-gambar yang tak cantik and then videos yang sangat-sangat tak accurate dan maaf lah tapi tak cantik lah, kan? So this is how you do it, slow and steady. Okay, so create an abstract data visualization style clip showing Islamic philosophy. The scene should be slow and educational with high resolution scientific accuracy for educational presentation, or data motion graphics tak best. Nature documentary. Ni. You can use National Geographic documentary style clip showing Islamic philosophy. Contoh. Masuk sini. Okay, buka baru. Describe your video. Kita ambil fast lah sebab kita nak laju. And it's gonna work. Tapi dia ada satu limit, iaitu Gemini hanya boleh buat 8 seconds, 8 second video for now lah buat masa ni. 6 bulan lepas dia boleh buat 5 saat. Sekarang ni 8 saat. Okay, so it improves by time to time. So sentiasa tengok updates terbaru. And this is very useful untuk you know, kalau kita nak introduce our course ataupun subjek kita untuk menjadi lebih menarik. And sometimes students tak faham kenapa why they need to learn this, and you know, these videos actually relates them to the outside world. Okay, contoh lah. Okay, so this will generate the video. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita punya research apa dah belum siap lagi, so baru setengah. Okay, and this will generate your video, and this will be very crucial for introducing your subject. Contoh.
Okay, generating video. So you can do anything. Scene subject pun boleh, relate to physics, applied physics contoh lah. Right. Applied physics. Can do data motion or physics visualizer. Okay. PBS space-time visual style clip showing applied physics. The scene should be slow and educational with high resolution scientific accuracy for education presentation. Okay, so for those who have Gemini license, okay guys, siapa ada Gemini license, boleh angkat tangan. Okay, so finally saya akan tunjuk macam mana nak share dashboard ni kepada pelajar. It's basically using, okay, kita ada soalan tadi. Okay, size.google.com. Oh yes. Tanya dia soalan. Okay, so kalau yang ada ataupun anyone lah. Okay, anyone who has Google account boleh sebenarnya, you can actually generate unlimited videos. Dekat vids.google.com. If you use, you generate videos from, okay, dah siap dah. If you generate videos from Gemini directly, dia bagi sehari 3 sahaja. Tapi the video is very, very accurate lah. But if you want to use unlimited video generations, you may use vids.google.com. Vids.google.com has unlimited video generation. Okay, I just knew this, and saya dah buat banyak video kat sini, introducing my course, introducing my research project. Okay, ada research project yang saya nak buat. Contoh saya tunjuk sikit. This is introduction for my course, Introduction to Islamic Science. Dia tunjuk Baghdad during the Islamic Golden Age. Ni contoh lah. Okay, so video tu bergerak and dia follow what you have prompted inside the generation lah. Okay, videos. Okay, I think this needs a special punya section. Okay, sebab masa pun tak banyak ni. Dah habis dah pun. Alright. Kita minta SDEC nantilah buat lagi. Okay, so ni video generation dah siap. Yang tadi kita dah buat prompt tadi kan. Ada. Okay. Sebab apa? Kita guna kamera macam tadi nature documentary. So dia cakap macam documentary. Okay. So boleh, sebab tu kita guna vids.google.com untuk dia bila 8 seconds you buat part 2, part 3, part 4 and then you compile it, masukkan ke bawah ni. So apa yang saya buat adalah this is 8 second video, 8 second, 8, 8, semuanya 8 saat sampai habis. Alright. Boleh nampak? Okay, boleh nampak. Alright. Tu. Okay. Tu. Okay. So, lepas video prompt lab, kita ada image prompt lab. Okay, image prompt. Image prompt ni, this is very, very useful. Sangat useful. Sebab apa? You want to introduce your course. Contoh, applied sciences. Okay, contoh kita ambil social sciences. Conceptual graphic, infographic boleh. Ethnography sketch, newspaper archive boleh. So pilih tema apa yang you want. Historical map boleh. Okay, so studio lighting ikutlah nak buat apa, boleh pilih. Okay. Islamic philosophy lagi. Islamic philosophy. Okay, use studio lighting with professional educational labeling with high contrast for presentation. Okay, ambil ni. And kita buka baru. And masukkan create image. Okay, so ni dekat create image ni. Okay. Image prompt lab.
digunakan di dalam create image. Kita pilih create image kat sini and then just paste it, masukkan kat dalam ni. Okay, and tekan fast. Fast usually laju lah. And if you use free account in Gemini, you can actually use boleh generate around 20 gambar, and if you have a license yang Gemini Pro, 400 gambar. 400 gambar boleh buat. Okay, so that's a lot. That's a lot. Okay. Sebab kita buat ni dah siap dah. Historical cartography of Islamic philosophy. So dia akan tunjuk how philosophy starts from the Greek time, dan juga setelah Islamic philosophy telah dimasukkan, diterapkan di dalam akidah dan juga perbahasan-perbahasan Islamik. Ini perjalanannya. Okay, it's very accurate. This is actually very accurate. Sangat accurate. Tak nampak dah. This is very accurate. Okay, so kita nampak Khurasan, it starts from Baghdad, so ada timeline kat sini. Okay, so this is how you dah curate this, and then you can make this a presentation juga. Okay, you can use macam-macam you boleh buat. Okay, so dapat ini. Okay, contoh lah contoh. I'm gonna give you some tips. Benda ni memang I think Google tak ajar lah. So you dah buat ni. Okay, you dah buat map. Tapi orang nampak, oh okay, so how do you make it more interesting? You ambil map ni and you buka Google Vids, you start a new video. Okay, tekan view kat sini. You masuk ke ingredient, the ingredients are gambar tadi. And simple, you just cakap animate this. Okay, animate this. So instead of you showing, okay, interesting picture, you are showing interesting GIF or images or videos. Okay, videos. So you nak hidupkan balik gambar yang kita dah static kat sini. Walaupun dia dah interesting, make it more interesting. You can actually animate this from view. Okay, hidupkan gambar ni. Animate this. Right? So animate this, masukkan ni, masukkan dalam slides, and there you have it. You can, give a very powerful presentation. So you need to be very, very creative about this. Nampaklah ni dah buat kan, and then wow. Okay, so image generation. This is image generation. Studio lighting boleh tukar. High contrast BNW lah. Black and white. Okay. Kita boleh buat scientific diagram. Cuba try je ni. Scientific diagram. Wow. Tak pernah try lagi. Scientific diagram. Okay, create scientific diagram. Dia keluar macam mana. Okay, so dah siap dah. Video kita dah siap. Nak buat video lagi. Okay. So you compile this and then animate this in part 2. Generate. Okay, so from nothing, from scratch, from your course outline, pemahaman ataupun your abstract of your course, turn it into an image, and then you can turn this interesting image yang dah buat melalui prompt yang dah ada, you can turn this into a live image pula in a video. Okay? Tu. Alright. Okay, kita tengok tadi apa dah jual. Oh, deep research dah siap. Contemporary literature in architecture and urban planning, a comprehensive synthesis. There you go. So dia akan buat satu impact factor, designs, dan juga apa yang dicakap tu, it's based on apakah citation yang digunakan. Okay, this is deep research, and this will help you in systematic reviews and help you in grant success application. Alright, itu contoh. Okay, so ni tadilah. Dia guna black and white. Itu je, black and white. Beza. Tapi it's very accurate. Major schools of thought, jurisprudence, ada Sunni, Shia, fixed schools, Sufism, mysticism,
Modernization and dialogue, Andalusian, ada bahagian Andalusian philosophy ada. Andalusian philosophy of course, dia di Spanyol. So, it talks about ada unsur-unsur orang-orang, you know, Kristian yang ingin membelajar falsafah. Ada komentar-komentar daripada orang-orang Kristian juga yang belajar falsafah Islam. Okay? So, itu menarik, Andalusian philosophy. Dan of course di Baghdad punya philosophy. Itu contoh lah. Alright. Next is finally sebelum pukul 11, gems. Ni yang saya dah buat tadi. Contoh lah. Contoh tadi dah ada. Tapi what are gems? You can use this. Okay, saya dah bagi this link. You can use this whenever and however you want. So dia akan cakap lah what are gems, your personal AI agents, we are customized AI assistants. So kita dah buat, kita hidupkan lah. Senang saja kita hidupkan khadam lah. Okay. Kita hidupkan seorang assistant di dalam Gemini untuk dia fikir macam mana kita dah suruh dia fikir macam mana. Okay? Alright. Tu. Okay, so how to share Gemini Gems. Boleh share juga macam tadi saya dah buat untuk guided learning tu. Okay? Guided learning. So you can use this in anyhow, any way you want. Okay? Image prompt. Okay, so pre-written gems. Ni. Finally, kita ada featured gems for Malaysian educators. Okay, contoh ni ada yang biasalah, tanya buku, makan mana, storybook. Okay. Now, how do you want to generate your own gems? So, inilah dia, Quizmaster. Okay. Kita pilihlah Quizmaster. You boleh pilih assignment agent, rubric builder, email replier. Okay. Rubric builder, ini nice. This is nice. Okay, untuk buat rubric. Academic standards framework, categories must be mutually exclusive, clearly defined. Rubric ni, audience is educators, where you can change this into undergraduate students. So rubrics are, dia punya criteria of how the assignment should be in order for the students to score. Apakah aspek-aspek yang kita akan tengok kan? Apakah aspek yang boleh menyebabkan kita tahu mereka faham ataupun tidak. Itu. So build level 4 assessment rubrics for creative or technical tasks. For an ebook assignment in Islam history, contoh. And you create gem. Four level rubric builder, rules, create gem. Kita masuk ke sini. Right. Kita buat gems. Tadi macam tadi lah. So gems, so kita nak buat dia rubric generator. Okay. And you can just copy this. Okay, tak. This is it. Builder, create table. Oh, okay. Dah ada. Right, so copy je ni. Okay, so paste dekat instructions. Alright. And of course, tekan save. So dia akan jadi satu, dah laju je. A rubric. Create a rubric. Macam tu. Assessment matrix, exemplary, proficient, developing. So from this, kita boleh rujuk apakah rubrik yang sepatutnya berada untuk assignment e-book yang kita dah buat. Contohlah yang kat sini. So this rubric is designed for undergraduate level assignments focusing on, you can just masuk copy ni and then masukkan ke dalam PDF or save this as a Word document and you can masukkan di dalam mesyuarat untuk for it to be certified. So of course verify and verify. Okay? Tapi boleh lah. Dah boleh ni, beginning, developing, proficient. Kita boleh categorize these students of how they write their assignments. Okay? Tu.
Alright, apa lagi? Rubric builder dah ada, quiz master. Quiz masters, yes. Kita boleh tengok lah ni konteks dia apa, kita boleh pilih. Final year students. Audience, final year students. For a specific topic in apa dah? Anything lah, anything. In Islamic science. This is what in my mind actually. Okay. So, dah ready kat sini, quiz master. Boleh buat quiz. Gems. Buka gems lagi. New gem. So, anything related to nak buat quiz ke apa, kita masukkan gem. Tapi lebih power, okay, if you want to be more powerful, masukkan otak dia. Okay. Quiz generator. Kita masukkan otak dia. Ni, knowledge dia apa? Knowledge dia adalah buku teks. Kita masukkan buku teks dia kat sini. Okay. Mana buku teks ni? Kita masukkan buku teks. Mana ni? Ni. Okay, ni buku teks. Kita masukkan buku teks. So dia akan bergerak dan jawapan dia, quiz dia hanya berdasarkan buku teks yang kita dah bagikan. Okay. So you can masukkan anything yang related to this subject. Masukkan buku teks is the most crucial. And of course your slides boleh masukkan PPT, PowerPoint format or PDF format punya slides boleh masukkan. So dia akan analyze dan juga dia akan keluarkan satu quiz ataupun several quiz berdasarkan apa yang kita dah masukkan dalam otak dia. Okay, so boleh start chat. Quiz generator, create a 10 MCQ for first year students. Okay, so dia akan cakap berdasarkan apa yang kita dah upload dan juga instructions yang kita dah customizekan untuk dia. So these are gems. So dia tak akan melalut keluar. Alright? Okay, tunggu dia buat. Finally, kita ada Malaysian Higher Ed. Okay. Last kali, before we finish up or wrap up, kita boleh buat ni. So, apa yang kita dah buat dekat, okay, macam ni. Okay, Islamic Science Quiz for first year students. Multiple choice questions according to text. What is the primary? Okay. Dia buat macam ni kan. Macam mana student nak tekan dan collaborate. Tak apa. So kita buat something creative. Curate this for kita yang canvas lah. Kita on canvas. Sebab on canvas ni dia akan buatkan satu kertas khas untuk kita nak buat sesuatu yang lebih unik kat situ. Create this for website quiz platform so that students can practice. Okay. Okay. Convert. Jadi dia convert. Dia convert satu interaktif. So quiz tu dia akan quiz and then student boleh tekan. Actually tekan. Tengok macam mana. Alright. For now, ada soalan lagi ke? Ada soalan ke? Boleh share kembali link kehadiran. Okay. Jadi kita tunggu ni. Kita tunggu dia buat satu website. So this is yours. You can use this website untuk how to create. Okay, last kali kan. Malaysian Higher Education. Okay, so this is very, very specific untuk higher learning dan juga researchers, advanced researchers.
and to all academicians around Malaysia, boleh guna ni. Align with MQF 2.0. MQF 2.0 adalah yang kita selalu diauditkan, haruslah ada SDG, Sustainable Development, dan juga VBE, Verbal Value-Based Ethics, Value-Based Education. So sekarang ni semua course ataupun subjek harus ada etika dalam tu dan harus menyumbang kepada kesejahteraan dan kelestarian masyarakat. Okay, so this MQF these prompts telah tersedia untuk each academician guna untuk membuat CLO. Okay, dia akan rujuk kepada MQF yang nak buat. Dia akan map you punya subjek berdasarkan MQF second edition. Okay, CLO generator ni. So just ubah je ni, ubah your course name, ubah your level and masukkan. And dia akan pandai nak buat tu. A syllabus outline pun boleh. Okay, 14 week, of course, each semester is 14 weeks. Masukkan course name. Okay, so this is very useful for you. Course design. Sebelah dia boleh tekan untuk content creation, slide content generator, case study developer, cultural analogies. Engagement. You want to do engagement with the students, boleh buat active learning idea, ideas for learning semua ni. Assessment sulam untuk sekolah boleh. And you can apply sulam juga untuk your classes. Okay, boleh. Assessment, rubric generator, professional tasks untuk grant outline. So if you want to write a grant ataupun membuat satu grant, you boleh use this prompt and literature review synthesizer. So this is satu package yang dah khas for academicians. Ni saya dah letak kat sini, Malaysian Higher Educational Researcher. Okay, so kita nampak banyaklah many yang tak berapa nak IT literate, AI literate. Yes, these are your support tool. Okay, you tak kerti nak prompt, you don't know where to start, you dah log in, but how do I start? So this is your idea, boleh start di sini. Anything that involves writing, anything that involves Microsoft Word, anything that involves computers or writing text, buka ni dulu and buka Gemini. And this is how you fully utilize Gemini dalam pembudayaan AI di dalam dunia akademik. Okay, insyaAllah. So dah siap dah ni Islamic Science MCQ quiz. Okay, nice. So dah ready dah. So you can use anything. If you are financial mathematics ke, physics ke, applied physics, applied science, you can use this. So begin the quiz and okay. Ini last. Okay, sebelum kita wrap up Encik Faris, kita copy this content. So dia dah buat satu website. Ini sebenarnya website, mini website for us. Okay, kita ada 10 question. You can use 100 question. Boleh buat 100 question, 200 question MCQ untuk budak-budak practice sebelum exams. Yes, you can do this. You buat masuk ni, kita buka sites, Google Sites. Okay, kita buka Google Sites. You start at blank site. Google Sites boleh tengok kat sini, rujuk balik nanti. Ada video recording, tak boleh masukkan je. Pergi kat pages. Pergi dekat full page embed. Tulis nama dia quiz exercise. Okay. Alright. And you add embed. Embed code. Okay, this is where kita dah generate tadi. Masukkan code ni. Okay, convert to HTML. Okay, so masalah sites Google ni tak apa, kita pause kat situ. Dia tak boleh read benda lain selain HTML. So kita kena convert kepada HTML. So kalau nak buat, convert to HTML. HTML ada code, tak apa. Kita guna je HTML. Kalau tak boleh keluar, kita convert to HTML. Dia akan convert kepada HTML. HTMLs are codes yang sangat simple, yang boleh difahami banyak sistem. So HTML is very universal, dia tak guna benda-benda lain lah. Okay, so dia dah convert. Berapa minit, sampai 1 minit, dia akan convert. So it should be anything involves website. Untuk Google Sites ni, dia guna HTML. Okay. Okay, dah ready untuk HTML. Alright, nice. Kita copy je content ni. Copy content ni ada code ni. This is other codes, okay. Copy, masuk sini. And then, kita paste je. Control A, Control V.
Alright, kita nampak dah dia dah ada kat sini. Okay. Sebab kita, what the problem yang kita nak buat adalah kita nak onlinekan benda ni. Kita nak onlinekan benda ni supaya budak boleh access. Okay. Kita masuk kat sini, in begin quiz, kita tekan publish. So ni kita tulis quiz exercise. Okay, nice. Manage ni biar buka untuk semua, tak kisah. Make it public. Sebab students, you know, ada yang guna personal account semua ni, bagi dia orang masuk, tak kisah. You don't want to publish something and then tiba-tiba tanya, doktor tak boleh buka, doktor tak boleh buka, you dah pening kepala dah. Okay, tak apa. You buka untuk semua orang, public. Okay? Right. Dah siap? View publish site. And then ready. Okay. Ni salah. Next question. Blah, blah, blah. Next question. Blah, blah, blah. Next question. Okay, salah. Ni sajalah, go through Go through. So it keeps my score. It keeps my score. Dia ada score. Dia ada score kita. Okay, 10 out of 10. Alright. So quiz summary. 4 out of 10. Menang. And dengan code ni, kalau nak bagi, you know, cantik lagi ke apa ke, use make it dark, sleek, executive. Nice. Dia akan faham dan dia akan cantikkan lagi. Okay? Tapi tak apa. Benda dah settle. Sekarang ni, macam mana, okay, so kita dah ada projector dekat lecture room. You have a projector. You nak share benda ni dekat group boleh, link dia, ataupun in more, you want to do something cool. You nak tunjuk, you power lah kan. You power. You pergi kat sini. You pergi kat Chrome, tekan 3 ni atas ni. And then, you tekan cast, save and share. And you create a QR code. Create a QR code. You create a QR code. So students tak semua bawa pegang, you know, tak ada laptop pun kan. Kadang-kadang ada yang tak bawa laptop. So you just share this QR code and then you masuk. So contoh saya masuk So QR code masuk sini. And dia boleh buat. Dia boleh buat. Tak nampak. Dia boleh buat dalam phone dia. Okay, sebab you ada projector kat atas and then you know you malas nak share link kan. Macam mana nak share link? You can masuk WhatsApp and then you copy link ni semua. So it's hard. What you can do is share and project. Tengok kat sini, cast, save and share. Create QR code. This is very useful. Sangat-sangat useful. So biar dia orang pancar kat sini and then guna kamera untuk buka. Nice. Okay. So this is it. Apa yang kita buat tadi? Yes. So kat sini dia dah cantikkan lagi. So apa kita buat? Kita edit kat sini. Nak edit dekat sini. Masuk je kat sini. Copy, paste, space je kat sini. Dah save kat sini. Publish. Dah ready lah. Right, nice. So kita refresh je kat sini. Alah. Dah publish. Is it publish? Yes. Dah publish. View publish site. Dah cantik. Dia black. Dia dark lah, dark. Easy on the eyes. Okay. So ni contoh. So saya boleh share. Saya akan share kat sini. Siapa nak tengok. Boleh rujuk balik. Okay, kat sini. Alright. So contoh lah. Okay. Done and done. So dah habis untuk ni. Okay. Adakah Gemini Gems mampu menjana soalan berstruktur mengikut aras Bloom's taxonomy? Yes, sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Bloom's taxonomy is a very universal punya konsep, universal theory dan digunakan dan boleh dirujuk dan sangat-sangat dirujuk oleh Gemini. Okay. Great. And Islamic philosophy rubric assignment. Okay, tengok assignment based on Bloom's taxonomy. Give out everything for my needs
so that I can choose. Simple. Okay, you just say Bloom's taxonomy, tahap apa, very specific. Kalau you tak tahu nak tahap apa nak pilih, dia boleh pilihkan. Dia boleh tunjuk. Okay? Dia boleh tunjuk. So you don't know which and what to use. The CLO, it can curate it. Dia boleh tunjuk. Okay, dia boleh. So you need to be more specific. Kalau you nak lebih fine tuning juga kat situ, you can do tahap apa yang you nak. Bloom's taxonomy level 1, 2, 3, 4 kan. CLO 1. According to CLO 1, create this rubric according to CLO 1. Boleh. Okay, boleh. Alright. Urus cari rocket recording tak? Okay tak? QR please for attendance. Admin boleh QR juga ni attendance. Okay. So yes, please boleh guna ni. I will share this untuk semua lah. Warga USIM boleh gunakan prompt template library ni. AI ideas, Gemini for education. Everything is here. You can use all these. Canvas boleh ada. So you don't know how to start, when to start, how to start, which to start, what to write. You don't know. This is it. Inilah dia. Okay, the prompt architect. Boleh guna this. Lesson plan. Objective. Just be specific. You tulis je apa you nak kat sini sikit. And dia akan carikan. Dia akan buatkan. Okay, masukkan dia ke dalam Gemini prompt. So these are your prompt generator. Okay. Ada apa-apa soalan lagi ke? Kita dah terlebih masa 11.20, maaf. Tak ada soalan ke? Terima kasih. Okay, Cik Faris boleh take over. Terima kasih banyak. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azmi atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini. Banyak yang kita dapat pelajari dari Google Site yang sangat menarik. Itu nanti kita mungkin boleh buat sesi kemudian macam mana nak bangunkan videos boleh tak tu? Videos biasa. Videos ya. Sebab yalah banyak tadi Saya pun sebelum ni pernah pakai Google Site tapi sebelum ada je Gemini lah. Waktu tu kita pun tak ada idea nak buat apa kita punya resume dalam tu. Memang buruk lah kan. Sekarang ni dah ada Canvas. Senang lah lepas ni. Menarik lah, sangat mudah kita prompt saja dah boleh dapat konten kan. Okay, kita buka juga soalan. Sementara tu saya ada sharekan QR code untuk borang kehadiran, penilaian dan fahaman. Semua boleh isi. Dan sambil-sambil tu kalau ada soalan, kita lanjutkan sedikit masa untuk kita buka soalan lah sebab kita pun tadi start lambat sedikit. Ada ke soalan-soalan? Terima kasih. Tu tak ada. Dia tu nak sesi 2, 3 dah. Okay. Boleh. Nanti kita collab dengan SDM untuk host kan memang very specific jugalah. Saya suka nak share. Saya suka nak share sebab it's very sebenarnya menyenangkan jugalah. Banyak kerja-kerja sebagai akademik kan, sebagai pensyarah, auditor dan juga of course pegawai IT juga banyak manfaat juga. Alhamdulillah kan. Betul. Untuk makluman sesi ni pun dah sesi yang kelima sebenarnya. Dr. Azmi pun dah kali kedua sebenarnya. Kali kedua. So mungkin lepas ni kita boleh sign kontrak kot untuk boleh banyak kan. Sebab boleh. punya pengalaman menggunakan Gemini ni lagi tinggi lah ya. Dia adalah Google Ambassador. Memang diiktiraf oleh Google. So kita boleh buat lagi kemudian. Okay, saya rasa tak ada soalan yang berkaitan untuk hari ni. Mungkin kita boleh buka lagi sesi selepas ni. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir dan jutaan terima kasih juga kepada kita punya penceramah pada hari ini iaitu Dr. Azmi. Dengan itu saya akhiri kita punya sesi pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.